Anis uttu unu pizzoccu acante a sa Sardegna Arena, che l'ampiau sorte su ente de Gheotto a su Policlinicu de Monserrato. Eri il merie in Casteddu, acante a si stadio Sardegna Arena, anis uttu una persone. Est unu pizzoccu de 28 anni de su Marocco, che l'ampiau sorte su ente de Gheotto a su Policlinicu de Monserrato in codice grogo. Da su iamusis iu, l'anis uttu in parizzos, e unu li dava zaffor de uste de sighiu. Sono intervennio sos carabineris, anis copiau usta faina successa a ore salbato de merie, a innantir de unu zilleri, in su mercato civico de Sant'Elia. Su pizzoccu mala sortau istesiu de su zilleri, l'han attoviau unu sozio e pizzoccos e l'anis uttu. Medas persones iurin a passezzu, han intesu s'arvoer de su giovanu e han avvisau sos carabineris. I sono arribaus in 3 pattullias e appusti sono arribaus solo de su ente de Gheotto. Sos udidores non biurin prus che urin ughios. Su giovanu che l'ampiau a s'ospidale erta un'anca, a sa cara e a sos brazos, po bona sorte no erme da grave. Sos carabineris han cominzaus a cria po iscoviare isuni ustos valentes. Sono i pinzas pompiantes sus videos de sas telecameras de sa zona.